Meze bite Mbappe? Sawa. Rero musa. Ibintu mwankoreye ni ibiki koko? Ni ibiki? Mwe murambwira ngo nzana umugore. Mwamara ibyumweru bingaho ukwezi umwaka nandafata no ku giceri. Mama. Waje nkakurangira akazi. Undangira akazi bwoko ki umuntu muramubwira ngo zana umugore ngo uzagira umugisha icyumweru kigashira ukwezi. Nari giceri kijana koko? Nakurangira akazi nyamara. Umva rero mubwiye. Buri ubundi ngemba cyaka diro zunguka. Diro zirimo akantu gusa. Ubundi nukuvuga ngo ngiye kuva nava mu nda ya mama. Tari urabizi ibintu byo munebwe. Nararekuye mu muryango wacu wapi? Umva rero Mbappe. Yego. Ubwo bunebwe waburetse ni byiza. Ni byiza cyane rwose. Rero hari akazi nakuboneye. Ako kazi ni bwoko ki? Ako kazi rero Mbappe. Nako kwibihera. Nako kwibihera. Allah! Allah! Kuri on the beat. Gashahure nyoko. Agaraga cyangwa ubwire we. Abwira ko ugiye gutabwa muri yombi. Allah! Kora kantu ndagakubwira bro. Allah! Rero ukabwira mushiki wawe nabe nabo baragakeneye. Ndagusabye basi nyumva we. Allah! 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 Umva rero agahungu. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma umagarika mu muhanda ugiye kumbwira ubusa. Sawa nta kibazo. Ngira rero dushaka kumbwira. Rero bro. Yego. Kubaza niba wanyu mwariye ngo tugende ujye kungaburira inzarangije. Barya gahanga kimbwa. Allah! 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 Karito. We Charles. Bikugeze. Ndimo ndabunga. Urimo urabunga. Ahubwo nyine nari kureba ngo twadukire twanjye manje. Utese ndaguheza da. Ngo iki? Ntawo nzayaguha. Ariko uri kwikinira. Da. Nuko tugende kwishyuza nyine ndayaguha ariko ntari. Wari ugiye kwishyuza. Tugira niyo none. Allah! 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 Atani bene wanjye na turafukana. Shaka tu. Kadugira mu birenge bya Diamond. Wowe ifoto utaranarumutse umuntu. Gasarere ku musozi ariko ngushaka kwiga sha. Wumva ko uje mu murongo caka. Ninde rwahise ubwo burenganzira nyine bwo gushaka ibintu shaka. None urabizi ikintu ukwiriye. Mwiriye iki? Ukwiriye gufunga. Kubera iki mwiriye gufungwa? Mwanya mfite wo kugusobanurira ibyo bitawapfa. Ariko ngo urashaka kwiga. Ahubwo ndashaka ngo ndangire. Ni ibihumbi 10. Byonyine kundangira. Oya byo kugura isuka n'igitebo byo gushingura ibyo bintu bya. Allah! 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 Peti yangu tuza mani tu. Mani njye narumena nasa twishura ariko. Poa mani poa eh. Umuntu aragenda akarara ku muryango mani. We sikiriza mani poa. Ndugu yangu. Ngakomanga nyine komasa. Tonde gukutura rw'abana. Angaza uko ari kwabishaje. Abite byose. Uyu muzehe ari hehe? Muzehe. Muramushaka cyane se. Muramushaka cyane. Muzehe se ko yaraga mwana yipfa mu nama. Yagiye mu nama? Cyane rwose. Sawa kibazo. Allah! 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 Tesha wewe tutajya mu nama. Niriwe nundi mifuka y'ibigori niyo mpamvu. Uri umukarani sesha. Wapi natundaga ibigori byanjye mu murima. Urabyejeje. Ndabifite byareze kabisa. Ariko uzangurira agacupa sha. None se muze. Wowe ngo wejeje amatoni ngo moto zaratunze zirananirwa umunsi wose sha. Cyane ibigori byareze urabibona nyine. Amakuru yawe. Kumvuye mu nama nkabambuza abantu. Hari ahantu nari nimukiye haraguru. Muze tujye mu nama.
Allah! 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 Mwiriweho. Yego Muramuzehe. Mva rero tumaze iminsi tutarema inama, ubu noneho nabonekeye igihe ibyo bibazo byose ngiye kubikemura. Ibyo mu ngo byose ngo abagore basigaye babakandagira mu nda, niko nsigaye ndumva sha. Uyu munsi ndabikemura. tugomba kubigaho. Mwumvishe ibintu by'ubujura wapi no kurwana n'abagore sha n'ubusinzi. Yemwe ni sawa se. Yego ni sawa. Aha murafite urwagwa. Hano ubonye ari mu kabari wa mbesire we. Oya ndabona sanga umuntu ari gupima urwagwa. Allah! 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 Bandebera abatamutwe baracyari benshi, bagira baza bariye amase.